Johanna le khathon pahni na upa chuan mei che thathan le afa te hne na thutak keimani om reng kum khuwa poa kan hne na om tura wang hian ti tak zetin ka hmangai chewani keichang kan ilove thutak chu hria piang po in ani pa pathian le pa fapa Isua Krista hne na ta khongai na te zangai na te rem na te chu thutak le hmangai na in kan hne na a omang pa hne na ta thupe kan hmuang khan ifa tu te mo thutaka omin ka hmu awangin kalom hle ani mei che tha I hne na thupek thar ziak ang nilovin atirata kan nei angkha ziak zokin kan in hmangai ton na turin ka ngen chia ma che tin hei hi hmangai ina ni ama thupek ang ze la kan om hi thupek atirata in hriat ang chu hei hi ani chumia chuan in om tur chu bumtu tam tak Isua Krista chu ti sa in a local ti tran lo tu te kha khovela hian an lo chuak ta sia chu tiang mi chu ani bumtu le Krista do dal tu chu kan tho chua sa te kha in hlo lova aman chu akima in mu thei zok nan in veng tharau tu po Krista zirtir na thuwa om reng lova kalpel chuan pathian nei love chumi zirtir na thuwa om rengero chuan chumi ngei chuan pa le fapa anei ko pani tu po chumi zirtir na thu chu ron keng lovin in hena local sela in ina thlentir sula tongkam tha po in tha su tongkam tha tha tu chu athil ti suala chuan atel ve sia in hena thu tam tak soitur kan e wangin lekha le lekha tuin ziak ka du love in lo makim theinan in hena lokala in matona in biak ka be sei zo kani ilai zon nu thana faten chibayan bu ka che